Ingino mantabi ake kayo, at keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kanita muring panahon na ito, Jesus minukyatya karing talimundok ban manalangin. Kabukasan karinya menalangin king Dios at inyang sinlagning aldo pe palapitano kaya ring kayang alagad at may miliyang 12 ay naus ng apostol. Ilapin ri Simon ape malagwa ng Pedro ating kapatid ng Andres, i Santiago at i Juan, i Felipe at i Bartolome, i Mateo at i Tomas, i Santiago ay anak ng Alfeo, i Simon apikabalwan mo naman king taguring Selote, i Judas ay anak ng Santiago, at Judas Iscariote abandang tawli migtaksil kan Jesus. Inyang kakuldas dari Jesus ang ponding 12 ibat karing talimundok, disnando king patagalugal ding keraklan karing alagad na. Kaya bero ding tutong dakalatao, amenibatan king kabilugan na Judea, ay ibat karin Jerusalem. At karing balen bebening dayat malat asakop ning Tiro at ning Sidon. Di natangla ka rin ban makiramdam kang Jesus, at ban kumayap karing karelang masakit. At ilo naman karin ding ligaliganda ring mga rinat ay espiritu, deti man kinayap lang. Ing balang metong karing tutong dakalatao, pilit yang bisang tagkil kaya, ulingan ting sisibulibat kaya, ingupaya ame kakayap karelang. Kapatid, ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ating ko pong betong pari king iba. So hindi wana mintane po king stage with nga children pengari na karin. So minsan eldo siyempre Pinoy o tambalurang Pinoy kakarin nagkadaharin Pinoy Papa bless bale. At ita mo naman po atang atindarat ang makanya naliwa mo yung akakit mo yung darat ang akakit mula paret ang katribo na. Nawari po dyan pari tamo po tang muntala kaya mong dalayin ni dakal kayo king kumbento. Po makanyan paki siptala deng aliwa. So ini pong pare ngayon potang muli magdalayan dakal pamangan. At piling kayang Paris Priest, Mexican American niya, alayang pamangan. Kasi po ka rin magluto ka. Ikang pari ka magluto. So maswelo ating pari na ating pamangan. So, sabi ng makanya, nagkarakal pa mga kasi potang mag-bless ka rin kapampangan, ka rin Pinoy, tilambeke ka nga na. Makanya, may sanaldo, tuki ko nga na. So, tinukiya po. So, kaya rin na ng blessing, siyempre, yung pamangan, at siya po ka rin mandala na yung plastic, no? Kukuha na yung makanya, no. Panayan mula ilang mamye kaya. So, kaya tamo po, may itong masanting ugali tamo, pakisip tala, deng aliwa. Hindi pong kapatid kong atlong babae, yung batla na maging states. At nistorya ako karela, makanano mo balo ako, na yung mumuli, Pilipino Patang Chuking Airport. Pata pong as ne karakala dadalan at ne karakala bibitbitan. Kay bat, ing paldak-paldakani pa itang metong box. Tapong makanyan Bakit? Kasi mumuli pakisip nala ng pamilya. Pakisip nala ng haliwa. Masanting po ita,
masanting, pero matsura mo rin. Matsura po tangangga ka mo kareng pamilya. Matsura po tangangga ka kareng malapit kay ka. Manwala ko po kanita, sana alang korupsyon. Lalong-lalo na po, laragul yung korupsyon, po daragul yung pamilya mo. Nakakita mo po yan. Sakita mo, numakananong ini, making corruption, whether government official ya, or simply ang tao, kaya akit mo, makaposting anak na, makalukluk yaking coaching mal. No karelabat din pera, corruption. Pero, ining memi imana, kaluguraning kayang pamilya. Mimisip para karing aliwa. Ini pong kakatampi ko gunaman ngini na tema yo, yapining laity in joyful and active evangelization. Tandaan ang tamo po. Pero I don't want to presuppose. Ikayo ang pungatsukeni, may binyag na kayo. Balo po nung kapilang ko may binyag. Tasyo po rin gamat yo, balo na nga pong ginunong niya rin makibalo. Sige, tasyo rin gamat yun, nino rin baluran mo, kapilan lang may binyag. Well, yapin po sinabi ko, I don't want to presuppose, kasi rin kay, as ne kaulaga in binyag, pero itamo balo ng kapilan tayo may binyag. Yapin po meto nga, niya nga tsuko paking iba, tingka na akong sinabi ka rin tao, munta kayo pisamban, lawan nyo nung kapilang kayo may binyag, pagawa kayong maragula certificate, kaya kayong binyag, at siyang i-display yung kimbali. Then, the other diplomas, summa cum laude ka, magna cum laude, kita lalalam deta. Uli nga liwayang babi, ulaga kay kaita, imbabi, ulaga. Yapin tinggap mo, anak na kaninga panggim. Yapin po niyang pepabinyag da katamo, anyang pepabinyag yore ang anak yun. Imburi na sabihan, o itong o inang kamo, miyembro ng pamilya tamo. At yung pang mas maragula pamilya. Yanong misa ni Aldo, ibiyeme yung sarili mo para king ikakayap ng mas maragula pamilya, masakit man kayong lub ko inang. Sige, magmadre ka. Masakit man kayong lub ko, Father Deo. Sige, magpari ka. Huling ating mas maragula pamilya kaysa aking pamilya tamo. Bakit po pakatimid kayo ni? Because this is at the heart of evangelization. Sagli mo ing manigaral nanulareng methods, nanulareng means to evangelize. Pero nung ala na ka man lugod, kalupan tao, ang gakakeng pamilyam. Nung alayo ka, itang diwa na kapag nasan mong dingaliwa, akilala riya mo naman, at magsayala mo naman king mayap ng balita ni nga pong Ginoo, then you will end up with the methods, pero indarla mo rin methods haliwa nga pong Ginoo. Minsan po ating kung kasabing katikista, at sa suno kaswelo, uli ka nung isinangin yung pamanuro, uli nga lang modules. Sabi ko, masanting po yan, pero that's dangerous. Kailangan, kutang yun naman kay sarili yung paminsan-minsan, am I teaching the lesson or am I teaching the children? Hindi po pareho rin. Kaya po tangarapan mo rin anak at ilang mas importante pa mangailangan, you are ready to set aside the lesson and address the situation. Kaya po makanyan, uling pakiisip mo itang ikakayap to. Kaya nitaya hakit mahulaga ining kaya katang patron. Siguro po banwa-banwa, kaya kaya katamong pamitagon, celebrations, may ito nga panera sa sabihan, alang makayang masasambitla tungkol kang San Judas Tadeo. May banggit siya mo, may itong karing apostol. Pero, atin may ito nga maulaga, may banggit tungkol kaya in the Gospel of John. At karinta mo, makapulot diwa na yung kay katang isundo. Jesus, tuturo na la rin kayang alagad.
Sasabyan na retang malugod ka ko, malapit lang ka na ako, at ako pakit kay sarili ko kay kayo. Yan. We find this in the 14th chapter of St. John. And then, all of a sudden, sabi ng San Judas Tadeo, Ginoo nga na, pakit niya mo'y sarili mo kay kami? May pakit pakilala king yato? O ito po yung kayang kitang. Pakit niya mo'y sarili mo kay kami niya mo pakilala, may pakilala king yato? Bali po niyang pikukunamang kini, may touch ko muna mo. Siguro nungkot nanda kayo po kini, kaya benalaren kapatada pari. When was the last time naging kakatang pamaglakbe king kasal pantayanan, linto na mo naman itang diwang itang, buri ko akilala riya naman di nga diwang nga pong gino. At yun na pong makanyam, linwal na kayong puso yu ita? O yan po yung challenge ng San Judas Tadeo. Uling kapilan man ni Jesus, di natang yakeka, may asinop, may asalikot. O yun yung sangkanong bakit yung kakatamong Santo Papa, yung kayang panetitimig kakatamo, go forth. At ipanenasabyan, do not be self-referential church. Bala mong kakakisari. No, go forth. Go out. You evangelize. Dalami Kristo. Dalami ang maya papalita. If I can recall, Paul the Sixth yata, Paul the Sixth, so Blessed Paul the Sixth, yung sinabing, the church exists to evangelize. The church exists to evangelize. So in Santa Iglesia, lalo man po ikayo, local church kiti, when we are not evangelizing, we are losing our identity. At maralas na kayo sasabihan tamo, the mission of the church. Pero lately po, atin panibayong panlalawi. Mas appropriate na sabihan mong, the church has a mission, the mission has a church, not the church has a mission. The church, the church, aliwayang ating mission. Nune, the mission has a church. So kapilan na mayakit itamo Santa Iglesia naning mayakit, ingapong Ginoo. Because in mission na ita, yapin, ingapong Ginoo. We exist because of God. We exist because of Christ and His good news. Nung pansinantala po, dining pansinantayang Ebanghelyo, ingapong Ginoo, kay ba ng menalangin, peka panalangin, at kay ba't na nita, bigla niya mong memili. Hinawas na laking kayang sarili na, dening 12 apostol. So calling them to himself means, you are mine. Kaku kayo. Ang pansinantala po rin ang hinawas na, they are a mixture of different sorts. Halimbawa, may ito nga santong kay katanggaganakan ngayon, Simon the Zealot. Kaya po ini, muaya ka ring Romans. Muaya ka ring Romans. At kasama ng mamaya kang buwis, karing Romano. Pero, may itong ka rin pinili na rin apong Ginoo, talasing ilyang buwis, yung Mateo. Kaya kung bado nung potang may iyabela rin, nung elang may papate. May ayaliwala. Pero sumanggit ng karelang pamiyaliwa, making metong lamo. Because when they approached the Lord, they started letting go of what they have. They started focusing now on who have them now. Nining makibandingin ni Karela, yapin, ingapong Ginoo. Ato ita mo naman, king karelang papakit, king karelang pamibiyebye, ingapong Ginoo. At itamon tutugi karela, o yan mo naman, ing lalakwanda. Ela po perfecto rene. Ela perfect. Actually, balang misa, tamo mo mapapansin nung nano'y karelang gewa anyang minuna. Nakpobalo nung
Pinamdaman nyo na kayong misa nung naning gaganakan tamo. Watang misa. Lalong-lalo ng consecration. Watang consecration, makanano yung mga kumpisa, especially Eucharistic Prayer 1, ay 2. Enyam benging mi panganyayay. Enyam benging manasakit siya. Enyam benging na binitrade din kayang kayabi. Hewari itamo po, baway kayong may asawa, ganun din. First reading about kareng may asawa, bilang ang mystery. Hewari po tang pisasabihan nyo na may kamali ang asawa mo, ne? After some years, 25 years, kay balikan nyo. Buling natin yung gewang misteryo, anyang 5 years na kayo. Patang kay biruan-biruan may asawa mo. Oh dear, amo kaya, darling, nanunay kasi lagyo, nga mo. Ay, kalingwanta na ita. Pero yung balo, kapamilatan na nitang milyari nga ita, lalo kayong mayiking mayumo, kimbalang metong. Nyay may alak ko itang, ampoing yumo, ning pamiyabeyo. Dati ko pong makakayabe kanita kareng marriage encounter, at kaya kalingwan, itang sinabi raretang adwang may asawa, team couple. Kasi po, ditak na niya talaga peteng asawa na. Dumbbell. Uling pareho lang ating reserva. So, yung milyari, ito po, linob yung grasya, may bayo na. And then they kept sharing that. At yung kaya kalingwan nito, sinabi ra. Nga naman kanyan, fidelity the second time is sweeter than the first. That was the experience of Peter. That was the experience of the other apostles. At balang mititipon tamo na yung gaganakan tamo, yapin ita, inyang benging mi panganyayaya. Inyang benging pepaylasaya, nino. Mumunan dili. Aliwa naman itang pena sakit na ka physically. Impe ka masakit dili, you are left alone. You are abandoned in your suffering. At ninong miglakwan kayo, kang Jesus, ilangan. Din kayong disipulo. Pero ngayon panahon, ngayon kay itamo Santa Iglesia, itamong talasal pantaya, nang gagawan tamo sa santuan tala. Pero muy Judas Iscariote. Sa santuan tala. Bakit? Because fidelity the second time is sweeter than the first. At huli na nita, meging karelang panlalawing ini, deng haliwa. How good it is, how joyful it is to experience the Lord. And we want now other people to experience this. That is the at the very core of evangelization. Bisa kang munta ka rin, uli na ni tantula, kasanting akilala may ngapong Ginoo. Kasaya akilala may ngapong Ginoo. Nya buri miya mo pakilala ka rin haliwa. Kaya katamo Santo Papa, katang kayang sulat, The Joy of the Gospel, sabi na, nakalang ni ka rin Kristiyano, even Catholics, itang Katoliko, bala mo ba't laki sementeryo. Ayan po isasabihan na. We are evangelizing, pero alang kakagat. Kasi, nakakititan joy. Misan po, ating kung kaluguran, andyan pa sabihan ng kayo, masaya. Oo, masaya. O dinilang kayo pong caption. If you are happy, kindly inform your face. If we are joyful evangelizers, before we even talk, at na lang ababasa rin nga pong indentao kay katang. Believe me. And it is joyful to evangelize when you are with others. Balo ko po, sana yan naman kanyang kining kayong parokya. Nagkay ka rin parokya, akit mo, ding organizations, akit mo at ilang pamaskong handog, at inya naman pamaskong handog ini.
Ini patalbugan itang metong. Memielan delata, mambye kaming karni. Maswelo naman din diri, nanuling mga katalimala tatanggap. But in the process, malungkot naman din memye, uling misapawan niya yung grupo rin. We need to evangelize as a community. Okay? And we have to evangelize joyfully. At indarlatamon diwa, yapinindiwa ng San Judas Tadeo. Isipan tada dengaliwa. Siguro masanting eni, yung katang panalangin, kanitin kayang kapiestan, adwan tamo yung kayang kasopan, at adwan taking hapong Ginoo. Ginoo, papakit mo yung sarili mo kay kami, uburi mo ang pakit king yato. Nan po kayang palagay. Ginoo, buri mo ang pakit sa sarili mo kako, o buri mo naman pakilala yung sarili mo, karing kayabe ko king opisina. Ginoo, buri mo ang ipakit sa sarili mo kako mo, o buri mo naman ipakit karing kayabe kong magtinda king palengke. Ginoo, buri mo ang ipakit sa sarili mo kanako, o buri mo naman ipakilala karing manyali kintindahan ko. Palagay ko po nung makanya yung diwa daralatam, muing mamietan discount po ang ating sasali, at niya pang extra, uling, it is given, whatever it is, the service is given with a smile. With a smile coming from a joyful heart that is filled with Christ, that is filled with the good news. Pangadiyo kami naman po, lalong-lalo na ako. Wata po nga kakitsyo na akong yan ako titiman. Lapitan niyo ko po. Among, Bishop, bisa kang iyawa ko. King kanakong tula, welcome kayo po kanita. Amen.